LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Suratul Ahqaf ko page 503. O wi wa idha si tawi husira moɓama annasu yimɓe ɓe kanu rewete ɓe latoto lahum wonande rewnoɓe ɓe aada an ayɓe. daw fattalib wal matlub rewnoɗo siko ɓeygu ma rewnoɗa, siko ɓiɓɓe ma ɓen, siko modi ma, ko nene ma, ko bemma, ko sanamuru ndun, ko ngesa ma ban, ko golle maɗen fo wono yay ayru ɗum par ce que hunde fo yedditoye si rewan. Wa kanu rewanoɓe ɓe laato bi ibadatihin ko ɓe rewnoɓe kon kafirina ko ɓe yeddutuɓe. Min nami rewaynoɗa few colonisunoɓe ɓen e colonisaɓe ɓen en wiye portoɓe menen on tawno meɗen e dina ko onon itti men e mum. Ma debbo on yeeto modi mum fewdo mi yahata kama hari miɗo feewi ko an ɓoyle lam o woye wanami min ko sabu ma dépense gol ma ko ɗum naadilan e probléme ko ɗum sifa ɗum wona e haalede ɗo. Dewal ngal ko kala hunde nde hoolorɗa ha dina ma kam boni ɗum ɗo ko ni feƴƴiroyta. Allah wi wa iza si tawi tutula hino jange alayhim e maɓɓe ayatuna ayeji amen ɗen bayyinatin e haala maɓɓe kan harano laaɓi possi ɓe jiɓaki. Qala wi'e allazina kafaru heferɓe yetoto lil haqqi gonga kan lamma ja'ahum tuma nde arnoɓe haza o qur'ana ɗo sihirun ko ndureku par ce que wonde nde wowlay ko ɓe gundoto kon ko ɓe haalata kon ko ndureku mo binum feeñugo ko bandiyagal feeñugal. Allah wi am yaquluna ka ɓe wi'e iftarahu nulaɗo fenay tun e o qur'ana o fefindi o kanko ɗum waloto jemma o hoyɗa ɗum ma o winda ɗum ma o ekkito ɗum. Wuliyetoɓe iniftaraytuhu si tawi mi fekindi qur'an fala tamlikuna li si Allah nango yilam bone komi fefindi kon on wawantala minallahi e nangal Allah ngal ma e lette Allah ɗen sey an hay e hunde e nafa. Si Allah nango yilam ko menen ɗon ɗum ɗo ndara on. Huwa a'lamu ko kanko Allah woni anduɗo bima tufiduna ɗum ko jumpoton ko wowlugol haalaka ala ƴiyal ma gollugol golle ɗe ala ƴiyal ɗe wona gonga ko ɗum woni tufiduna jumpugol ko haaloton ko golloton tawa gonga ala fihi e nder mum. Si tawino min mi fenay kafa bihi Allah yoni shahidan anduɗo sa wi seediɗo ko shahidan o wonɗa wattude ka pulal o yoni tigi tigon tawaɗo anduɗo seeditiɗo bayni wa baynakum hakkunde an e hakkunde mon enen mbiye hakkunde men ɗiɗo bayna ɗiɗi ka qur'an ko goto enen fireten ka pulal. Allah yoni shahidan bayni wa baynakum hakkunde an e hakkunde mo yani hakkunde men si tawi ko gonga mi woni haalde Allah no andi si onon kadi wana gonga wonɗon e haalde Allah no andi. Kono noon wa huwal ghafur ko kanko woni on yafantoɗo tubuɗo arrahimu yurmeteɗo mayuɗo e tububuye. Ɓuli yetoɓe yo nulaɗo ma kuntu mi wonali bidi an arano bidi an ko arano sabi badi o samawati ko sincuɗo tagugol kammuli ɗis ɓe wi neɗɗo ko bidi a ko waɗowo hunde tawa hari goɗɗo waɗali sifa nden ɗon ka dina ko ɗum ɓe nata kaari ko bidi a yankejo ko woni wadde kon hari goɗɗo waɗali ɗum ka dina mamo o jokkiti on ko on sinci waɗugol nden hunde ɗon ka islam no haali sincugol kono na sincugol mo sincugol on ko sincugol mo fuɗɗitagol on. Si a ari ka saare ɗo tawi jangetake ɗo a wakkilike ha jande nde ñiiɓiɗo a waɗi bidi a tun hasana a sinciɗo hunde moƴƴere tawno rewɓe ɓen ɗo fo jangata ma ko yima ama tun andi a yetike ɗo ha ɓe fo ɓe watti juulugol e jangugol e tiggagol e andugol dina ko ɗum ɗon a sinciɗo hunde moƴƴere sincugol ngol na ka dina tawete ko ya addu hunde nde alano ka dina koyo taw hunde nden no wonno ka dina kono ɗo nde alaka e gollede
ono yaha ka village ji kamen ayya rewbe hayso ko hombodeta tiggotako ko metelli tum wadata etoɗa ha tiggare nden tabita ko sifa ɗum ɗon woni sincugol moƴƴugol ngol yetoɓe noon mi wona bidiyan na min woni arano e nulaɓe sakkona mi addi ko goɗɗo anda ha hande bidiyan arano min ar rusuli e nulaɓe e kadi min kami woni ɗo wama adiri min mi anda ma yufalu bi simi maayi ko honnum Allah rewnata e hoore am ko honnum rewnete e hoore am ko honɗum mi gollete min mi anda wala bikum mi anda onon kadi si on maayi ko honnum Allah waɗata on yani ko honnum waɗete ɗon siko alijanna naato ton siko yiite naato ton par ce que gollugol keefera yaagal hollaali neɗɗo on yaha yiite hollugol golle alijanna hollaali neɗɗo on yaha alijanna koko neɗɗo on sakkitori konko ɗum daarete ƴewaawi wonde ɗo juula jannga tiggoɗa waɗa piiji ɗin fof sakkitode ɗen wallinoya ɗum ɗo fof par ce que bussi e men ko woni e rewrude Allah ko par ce que nde nokkure ɗo Allah no rewe si ɓe iwi ɗo ɓe yahoyi ka Allah rewetake ɓe rewata bussi ko non wayi jon noon kala rewroɓe Allah sabu ɓe weltike ma sabu ɓe seytini ma sabu ɓay tun Allah no reweɗo ɗo ɓe rewa ɓen ɗon dewal mum ngal ƴettetake ko tawete weltiɗa yo seytinɗa yo wonɗa ka Allah rewete wonɗa an tu yo an a rewa e Allah ko ɓeɗo mari iman heɗitiɓɓen fof ko sama kala woni enen bus ka iwri ka mum hari no jangede no yiide tiggotoɓe kono ɓay ari ga tawi ɗum no hersini ande kay jangiri sabu ɗum tiggori sabu ɗum juulira sabu ɗum fannin nun ko sabu goɗɗum wonɗa e waɗirde wona sabu Allah a yoɓetake al ikhlasu lillah ɗum ɗon aray ka dewa ɗum non o wi min nami bidiyan min ar rusul wa ma adri ma yufalu bi wala bikum e kadi min in attabi'u mi jokka illa ma yuha ilayya sina ɗum ko wahayina e an wa ma ana illa nazirun mubin min mi wonali si wona waajotoɗo tigi tigi on ɓanginɗo waajagol ɓanginowo ko waajoto kon andi sifa enen ko waajotono ɗen hino kukuru ndu andi ɗum ɗon ay wowlowo ganda ko on woni wowlude Allah wi fadakkir bil qur'an so a landike goɗɗo kon woni kukuru ay goto andano ko ɗum fayɓe ɓen hulɓinirte ne maayi kullingi jon noon Allah wi ko qur'anan hulɓinirte hayso ko paykum ma ko yeeto kon sa waɗi ɗum ɗo Allah lettoyte koy sa waɗi ɗum ɗo a maayi Allah no mari malaikaji piyoji ma ma poda waram ha paykum kun ɗo yo kun janɗo kun anda e jaka ko Allah hulete tawi de mi naɓa ha ben mara so ben ma tawima ɗo a anday non ɗum ɗon moƴƴa mi naɓete ka police ɗum ɗon moƴƴa sikoto maari on huwodiray ɗum ɗon fof moƴƴa yeeto on tigi sa waɗi ɗum ɗo a yehi ka Allah Allah lettete ta hulɓinir goɗɗo ben makko ta hulɓinir mo police ta hulɓinir mo tigi tigon bandiɓen ta hulɓinir mo goɗɗum ko fadakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id yeetumo sa waɗi ɗum ɗo Allah no mari malaikaji sa tawoyi to ndi piyete de sa waɗi ɗum ɗo Allah lettete de ha neɗɗo on anda ɗo yo on janɗu tawa ko Allah tun hulete wana kukurundu wana kullingi wana ben makko wana police wana goɗɗum go o wi in attabi'u min mi jokkade illa ma yuha ilayya sina ko wahayna an kon si Allah wi la rawni mi yeeto on rawni so wi ɓawli mi wiya ɓawli so wi ƴawre min no ƴawre so wi jolde o wi juule mi haalana on juule hoore mi haalana on hoorugol o wi min ko ɗum de mi jokki min mi waɗanta hunde hoore am o wi wa ma ana min mi wonali illa nazirum si wona hulɓinirowo bomɓe ɓen fof ɓe naata yiide mo binu feññinowo kadi sa waɗi ki bonkiɗo ko ɗum ɗo marɗa sa waɗi ki bonkiɗo ko ɗum ɗo marɗa qul yeetoɓe ara aytum andinelam yeetelam in kana si tawi tabiti laatike o qur'ana min indillahi kaka Allah o iwri wa kafartum bihi on yeddi qur'ana on ara on to jeeya ɗon tabiti wonde ma qur'ana on kaka Allah iwri a wi qur'ana wana gonga ara hihi ko ya ñaawan hoore ma ara on to jeeyaɗa kaka fennuɓe ɓen si tawi gongi qur'ana on kaka Allah iwri ma ɓayru gongi
on heɓi janguɓe mon ɓen tigiri wi'i qur'ana ko goonga. Wa shahida shahidun min bani Israil, seedike seedotoɗo on jeyaɗo e bani Israila ɗum ko Abdullah ibn Salam ma ibn Sallam, wondema tigi tigi on qur'ana on ko goonga, nulaɗo on ko goonga, mande annabayagal makko ngal hino e makko, mandeji windiɗi ka Tawrata e ka Injila ɗin fof imo wondi e majji ko kanko woni nulaɗo sakkitoro on. Si tawi non woni ɗum ɗo gongiri ni on yeddi, haray ko honto jeyaɗon. Oɗo seeditike ala mislihi e hoore ko nde woni gonga kon fof kadi. Fa amana kanko Abdullah ibn Sallami o gomɗini, onon wastakbartum on mawnintinike. Inna Allah tabitino Allah la yahdi o fewnata alqawma zalimina, yimɓe toñoɓe ɓen. Allah fewnata yimɓe toñoɓe ɓen. Si toñe ɗuuɗi uytay hakkille neɗɗo, ka toñe ɗuuɗi o hakkille ɗen uytoto, ka bandiyagal ɗuuɗi o hakkille ɗen ustoto. Enen kadi ala anduɗo ko wirni, an koko feeñi kon tun anduɗa, koko haalanaɗa kon tun anduɗa. Ko ɗum si Allah wi en fata bayyanu. Si goɗɗo ari wi'i min e ben am men waɗiri ni, ma min e nene am, ma min e moodi am, on ko criminel on no waɗiri ni, wi hihi. Kono wata jaɓu hoolade 100% ha yiida kadi e moodi makko, o sifo ma e ben makko, ma e gore makko, ma e miñam makko. On ɗon kadi sifo anda e jaga ko ɗum ɗo woni ƴiyal, kono gara lefol gotol nyo'etaake. Ɗum ɗo fof Islam en jangino ɗe suratul Hujurat. O wi piiji ɗin ɓay tun ko a julɗo a feññinay, a tefay ha anda si haala. Sa tefata a selu waalo ka waali, selu waalo ka waali. Allah do o fewnata yimɓe toñoɓe nde sa woni toñowo ko janguɗa o a hawrodirta peewal ngal. Toñugol non wonde an a sikkay a toñata. Ñewugol lefol gotol ko tooñe, angal rewgol Allah ko tooñe, fenande ko tooñe, jeeno ko tooñe, sirku ko tooñe. Kala tuma kala yedduɗa Allah, sa jingi kadi hara tooñi. Goɗɗo jingantake, ko gonga kan tun jingante. En jangino ɗum kadi suratu Yasin fi Habibun Najjar, jingannoɗo Allah subhanahu wa ta'ala ha ɓe warimo. O wi wa qala allazina kafaru lillazina amanu, heferɓen yeeti julɓe ɓen, law kana khayran, hara o qur'ana ko gongan, hara moƴƴere hino e nder o l'islamu nu, ma sabaquna ilayhi, ɓe jasuɓe arotanoko men e o islamu ɗo, ɓe jasuɓe arotanoko men e o islamu ɗo. En andi ko wigol sayide, andi wono fuuta ha hande ko ɗum woni en heɓude. Ayi o ko ɓe wiyata ko sunna ko pay koye tun arata ɗo janga yurmina waajo ɓe mo ko baaɓe ɗo fof naatali, ono alaji kaari en, ceerno kaari en, sayku kaari en, ɓeɗo fof naatali. Ɓay ɓeɗo fof naatali, ɗum wona gonga ni. Ɓaawo ɗo kadi ko noon ɗum wawno. Ko sukaɓe ɓen tun, diina kan ko sukaɓe ɓen tun. E diina kan 90 nder temedere a tawa ko sukaɓe ɓen tun. Te goɗɗo woni ha woni yummirawo, ɗon ɗum diina ton jine makko. Ma woni ha woni beyrawo. Ko fewndo keccuyagal mangu tawete yiiɗo ma wono faalama, an o debbo ma, an o gorko, yiiɗo ma wono faalama no faala e golludo Allah kadi ko on sayo faalama. Yamari kellal ngari ki nguytaaki foppu hino woodi. Ko fewndo on say yarhamkallah, ko on say Allah haton jine ma. Ko on say kadi wawuɗa rewde Allah, jangugol ko fewndo on say wawuɗa, yani waɗugol kala golle dole ko on say wawuɗa, ko on say wawuɗa. Jonno sa acci ha nawi, goɗɗo acca ha o nawi o nanga tiggagol no, kila woni pay ko ngo tiggaki ha o nawi, ñiƴe makko fof soli, yeeso makko fof ɓoomi, o nanga noon tigga. Ko numo suuɗata hande kadi, hande kay ala ko suuɗe hande kadi. Ɓe wi no woosi qur'ana ko gonga no ɓe fayɓe adotano ko men mum. Andi ka kefera yagal, ka bandi yagal, ka bidiya ko mawɓe ɓen heedata yeeso. Ka islamu non ko toso ko ɓen woni yeeso. Ka islamu kañum ko non gila law.
on nana fi sahabajo no haale ɗo jibo ɗon hara son yetama histoire makko o heɓali 20 ans son yetama non ɓenne Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Masud, ɓeɗo fof mayde nulaɗo accano ɓe heɓi ay 20 ans. Aisha radiyallahu anha o ko hari o heɓali ay 20 ans. Ko fayɓe ɗum nanoton no haale fi mum ɗo tawa enen hande a yiyay ɗo mo 25 ans 30 ans tawa ha hande tawa kanko tawa fayde o gaynata e pus a yiyay ɗo mo 30 ans yiyamo 40 ans tawa ha hande pussi ko gaynata ala ko debbo jombama jiidike tawa hande wona fatiya moƴƴi wona tiggara nde ñiiɓi wona pussi ko wandi ala no jooɗi no yiddodira ɗo no defana yimɓe ñaama ɗum ɗum woni golle ɗe kañum no sikka ɗum ko golle na faññude min emoode amen yeddodirade hande sitta yeddodirno ɗon kisa yeddodirɗo e Allah o sa a piiɗa nene ma ɗum hawnaki mo juulata ma janngata so piyi nene mum ɗum fof ɗum par ce que ko woni e wadde to ko ɗum ton ɓuri mawnude wa islam yahtadu bihi si ɓe ko aywa ngal ko fellitangal si ɓe hooreɓe heeferɓe naatali ka diina fasayaquluna arma ɓe jaasuɓe fanɗuɓe ka diina ɓe wi'a a no gasa haza ifkum gadimu no gasa o diina men ko fenade neɓude ni par ce que ɓe mawɓe ɗo fof ɓe jaɓali naatude ka diina noon mawɗo yagal ngal kono famirɗa diina o wonirɗa mawɗo kono ronkirɗa famirde o wonirɗa jofoojo e kadi janngugol ngol ko feere faamugol ngol ko feere gollitirgol ngol ko feere ko kala heɓuɗo ɗiɗo tati haray o malama woɓɓe no jangi haa gollitirta woɓɓe no gollitira haa janga e pus woɓɓe no faami haa jangani woɓɓe no jangi haa faamani ɗiɗo fof ko perde tuma yiɗa mo anda diina no gollira diina iya goɗɗo no salligota nano iya goɗɗo debbo no juulata ɓandu ɗum fof mo acciti sifa ɗin piiji ko ɗum woni ko landa kon ka diina yimɓe alijanna ɓen ka heɓoytoɗon ko janguɓe ɓen ɓe faami ɓe gollitiri ko ɓeɗo tata ko gooto noon o duwa wonde si ɓe senditike tun haray moƴƴali ɓeɗon wawi wa kereje en andi kere ɗiɗi kañum defata kereje ɗiɗi defata abadan ko maɗe timmatati tun wurere nden jooɗo e hoore majji sa sorti wotere haray lanni si a itti faamugo hara o perdi sa itti jangugol ngol hara o perdi sa itti gollitirgol ngol hara o perdi ko maɗi tati noon ɗi heɓo onno jangi kono so hukkodiri aɗa wayna ko sikkunoɗa ko ha ɗon kadi fof boni ko ɗiɗo tati ko neɗɗo noon yo toro Allah yo Allah hokkormo gandal hokkoramo faamu newnanamo gollitirgol si ɗiɗo tati ngako ko wontiki perdoye na ɗuɗugol gandal ngal woni probléme wona wigol on ko wolana o faamay ko ma application o ara ko janguɗa ko gollitira en andi noon enen ko weli fi gollitirangol en ko juulugol ngol andi juulugol ɗum ɗon no weli fi ha feƴƴiti ɓorugol no weli fi ha feƴƴiti hajjugol no weli fi ha feƴƴiti ko piiji ɗi haalante ɗen ka qur'anu yen waɗu tawa ɗiɗo on wanaɗi jama on fof kafi ko an tun wawi ɗi wadde ko ɗiɗo metti fi kala ko yimɓe ɓe yi'ata kon no weli fi ha feƴƴiti ƴewgol hajju ɗo no weli fi juulugol ɗo juulida yimɓe no weli fi argol ɗo jangida yimɓe no weli fi application on noon ko ya waɗu an tun sa immi jemma ko ya immo juula ɗum bere jemma ko ya immo juula ɗum wela fi Allah tigi no wi ɗum inna nashi'atal layli hiya ashaddu watan wa aqwamu qiila ɗum wela gollitirde accugol fenade accugol jingugol tefugol ha anda ko gonga si wowla ma si hoolo ko sifa ɗiɗo piiji ɗum wela gollitirde kala dewal ka tawi ko an tun landa ya waɗu ngal dewal wela gollitirde ko ɗum hollata enen ko yiingo ngon yiɗuɗen ko yiingo ngon yiɗuɗen no gasa diina si anna Allah fof naati wakkilo wona toon si fof yalti wata yaltu parce que kende yagal ko wala si wona ɗum si fof jangi qur'an jangu qur'an janno ɓiɓɓe maɓe si fof jangali jangu janna ɓiɓɓe maɓe ta ɗaɓɓu majorité yimɓe heewɓe ta ɗaɓɓu ɗum fewde ta ɗaɓɓu few fi fof naatima naatali si fof tiggike an kadi tiggo si fof tiggaki an kadi tiggo si fof jaɓi jombede ko ya jaɓu
sifo jabali ko ya jabo sifo munyike ko ya munyu sifo munyaki an ko ya munyu LAAWOL KISAL sifo boni ko ya wonu moƴƴo sifo moƴƴi ko ya wonu moƴƴo sifo boni wonu moƴƴo sifo moƴƴi wonu moƴƴo o wi wa min qablihi o wi joni ƴetten exemple on o wi waɗen misal ma waɗen eɓɓore ado qur'ana on arde ado onulaɗo arde kitabu Musa deftere Musa nden arno imama he nden ɗon kadi ko yeesore nun e tindingol yimɓe wa rahmatan ko nde yeesore nun e tindingol yimɓe honno ɓe heɓirta yurmende Allah wi joni ndaare histoire annabi Musa on komo ko baɗɗen natuno ka ko fayɓe ɓen ɗon sagay ko maccuɓe ɓen e fayɓe ɓen e ɓe alano geɓe ɓen ko ɓe ɗo naati Fir'auna en marnoɓe gradiji ɓen fof ɓe naatani ɓen en yika ɓe halkiɗon diina sa jaɓi wondema an ko an woni tedduɗon sa watna lila perde sa watna lila ko perdi arata Fir'auna ndaare wonnoɓe ka pale ɓen fof yeri jaɓunoɓen fof ko suuɗiɓe oyamo janguɗen e suratu ghafirin on ko suuɗiɗo mo wiyeteɗo hisgilo ɓeygu Fir'auna ko suuɗinoɗo naati ka dina ɓay Fir'auna andi Asiyatu o naati ka dina Asiyatu ko piyanoɗo ha tetekki ɗi yaltiri ka hakkunde koyɗe woni o wattiniri si o waɗi duwawo makko e suratu taharin ɗum ɗo koni kono muko baɓɓen fof joma grade en fof ɓe jaɓano natude ko sukaɓɓen tun ko ɗum ɗon tun ko ɗum andi ay ɓennata wayna ayo sunna ko yimɓe ɓe ala geɓal e fattuɓe e maccuɓe ko ɗum ɗo tun natata ko ɗum karam ko batini ɓen ko ɗum ɓe wiyata yon ɓe anda geɓal ɗiɗo piiji ɗi wowleten ɗo fof ko hakkunde men gaɗi woni fi goɗɗo ko fattujo ɗum an pesatamo natoygol aljanna a ɓuramo ka Allah o ɓuramo ka Allah fi goɗɗo woni maccuɗo a ɓuramo ka Allah o ɓurama ka Allah so rewi Allah o natoy aljanna wacce ɗon si goɗɗo woni ko jasuɗo o alano keɓal ɗum ɗon ka islamu kañum wona non ko inna akramakum indallah atqakum kala no neɗɗo on wawi wonde so jaɓi diina kan o gollitiri ko oɗo woni ɗaɓɓa ɗon kala no wawi wonde siko ndiman ka ko hiɗen tan jini enen ɓale on fof a ko leñol nulaɗo ngo wiyete ɓuri wonde lasili yon noon bappa makko bappiraɓe makko ɓe majorité on fof ko yiite yahata joni sa woni lasili ana to yiite on nafete ko on ɗum nafete islam kañum ko hunde nde jasinɗa nde a taway ko ɗum mawni ka allahu subhanahu wa ta'ala iyo ni no fi yeltidirgol makka ka yaheten ɗo ka yaheten yahe waɗe ɗi tournage ji fof ɗi wangagolji fof safa e marwa fof koko korɗo na dimo de koko korɗo wanno kon ɓeygo annabi ibrahima hajar koko wanno kon sa yehi ko ɗum waɗata ɗum watta kadi farilla kadi korɗo de wana e dimo ko wanno kon africain jo kadi de ko wanno kon on turumo wanno ɗon ka kaaba ɗon ma safa e marwa ɗon ko ɗum watta ka farilla mo yehi hajjo waɗa allum hajjo makko on sellani si wona ɗum annabaɓe hewɓe feƴƴi annabi ibrahima annabi ismaila ɓeeɗo fof golle mum ɗen wattaka ka hajju tawete ko oɗo debbo raɗaɗo mo sinamum raɗi naɓa e o désert ɗo tawete ko golle makko ɗen wattete ka golle hajju rimɓe gila anna on dayi wattaka andi ɗum ɗo ko jangina yimɓe ɓen e jaka o mawnintinare ko hakkunde men ga woni ka Allah to ko golle laaɓude o landi nulaɗo kadi yetti sahaba en fof ko bilali adoyto natude ka aljanna haysi ko nulaɗo adoyto nulaɗo wi mi hoyɗi hiɗen naata aljanna kono non ko koyɗe bilal ɗen tumi hayni yeeso am andi ɗum ɗo fof andi artira e hakkille neɗɗon e jaka ndiman kaku ko holli ko golle ma moƴƴe ɗen sa gollali ko moƴƴi wona dimo de naray ko dumo wontoyta aw wonande yiite ngen o wi deftere Musa nden arino janguɗo histoire annabi Musa fof kamɓe heɓe wadde macca ko duuɓi 400 heɓe kurkede ko ɓeeɗo nulal ngal ari e mum Firawna wi menen kala ko ardi ka runde menen men gomɗinta
Musa en ko maccuɓe amen ko Yusufa addunoɓe ɗo Yusufa ko maccuɗo arno Egypte ɗo jon noon ɓe waddunoɓe en fof wona e maccuɗo ɓeɗo minen nulaɗo karunde yankojo minen min yettata ɗum ko ɗum ɗo waɗi ha fu ɓe perde Israélien ɓen kadi o juif e chrétien kadi ko ɗum heɓi ɓe wi nulaɗo koye Hajara oya mo wolɗen fi Makka to ko ɗon geygol nulaɗo ngo yaltiri ko maccuɗo on ko karunde hewri minen min gomɗinta on minen min giwa ka miside min yaa karunde non wawata ɗum ko ɗum siko heewi ko Allah wiye ko bakayam bay ɓe gomɗinaali kono ko bewre tum ɓe tan ñiino nginen kadi so wiyano haray e nulaɗon ka karunde to yalti so walanoki busi yayno aljanna andi enen piiji ɗi wowɗen ɗi iwata ka hakkille men ɗi wawata iwde few si oɗo wiyama hande kadi ɓeɗo ɗiɗo ɓe jaatodiri hay si ɓe jombidiri ko satti fof ko satti awore oya ka jaatigo mum ɗa o famina ɗon ko ɓeygu makko hay si ngal haɓɓama de hande kadi yiɗo makko on ko jaatiɗo yande sa woni ɗo ha a feeti fo andi a feeti a dikkata ɓaya deƴƴa tum ɓe yetma he andinoma ko feetu ɗo a wowlay ha tum ɓe yetma he andi noon ɗi arti ko waɗɗa wo ko sa ɗaɗike a wiyetuma he seeɗu findingo waɗa ona andi o ko feetu ɗo an ko waɗɗa o a dikkata hande kadi enen ko noon wawɗen kala si hunde ƴewi e hoore goɗɗo haray lanni hande kadi si a faala ko anna Allah on fof wiya yarin ɗi kamɓe ko ɓe andi a wonata di ko macciɗo e andi ni selen portano en ɗon enen ko nun andirren ka islam noon wona noon arino e saayi a tawa hinoma ɗo an ko adimo ɓemma no nangaɗa no watta maccuɗo ka hella kokkotiye ɗo mata ko nene goto koto ma no nanga no waɗe to maccuɗo an ko adimo ɗo ɗum holli wona leñol si tawi gongi no islam on wiri noon hino tabiti si gongali ko fenande gomɗintake few o wi wa haza kitabu musaddiqun nde deftere ko gonginde ko hawrodirde lisanan ɗengal arabiyan e haala arab li yunzira fiyo nde waajore allazina ɓen zalamu toñuɓe kono nde ɗo kadi wa busra ko nde welo welo inde weltina kono ko lil muhsinina de golloɓe ko moƴƴi ɓen sa jangi ko moƴƴi ko baraji wodanma sa juuli ko moƴƴi ko baraji wodanma si a parike ha moƴƴi ko baraji wodanma kala golle hunkun golluɗa haysi ko an kun nafata a yoɓete kala bone rewɗo e ma tawi imanu ma no timmi a yoɓete hande hiɗa jomba si a yennama si a piyama si a ɗalama kala ko heɓuɗa e sonja a windante moƴƴere kala moƴƴere kadi nde waɗɗa si a defi si a wuppi si a fitti a yoɓete feere ɗen ɗon golle ɗon kadi ko joddi wodanma hay sa a defi a ñaami a windante moƴƴere si a woni yedduɗo Allah kala ko golluɗa a windantake moƴƴere e fus sa faala a juula sa faala a hoora e fus a yoɓetake sina bone tare naafigiɓe ɓe juula ɓe janga ɓe hoora ɓe sakkoto kono fus ɓe yoɓetake waɗiroɓe yingo ɓen kadi ko noon wayi wowa busrande yeetoto moƴƴimɓe ɓen no wodani ɓe aljanna no wodani ɓe ila masha Allah lahum ma yasha'una fiha innal lazina tabitino ɓen galu wi'unoɓe rabbuna taguɗo men on jeyɗo men on arsikowo men on ko ɗum ɗo wiyete tawhidur rububiyya ko waɗugol Allah goto ka tagugol ko Allah tun tagilan Allah tun arsikatalan Allah tun nawnintalan Allah tun dikkintalan ko ɗum wiyete tawhidur rububiyya ɓe jaɓuɓe ɗum rabbuna Allah summa refti istaqamu ɓe wujjata ɓe fenata ɓe jattata ɓe jeenata ɓe sirkata ɓe juulay ɓe jangay ɓe hooray ɓe tiggoto ɓe waɗay ko moƴƴi kon fab ko ɗum woni summa istaqamu ɓeɗo si tawi mayde tawi ɓe o alhaali ɗo e o none ɗo yoɓe felluto fala khawfun alayhim kulol alanaɓe laakara ka ɓe sutti ton wala hum ɓe wonali kadi yahzanuna suninte ɓe on no acci jawdi e on no acci paykoye to soko e on no acci ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah wi taw maapo heɓa e ɓuri ɗum si acci rewɓe Allah wi a heɓa e ɓuri ma siko ɓiɓɓe accuɗa a heɓa e ɓuri ɗum siko jawdi accuɗa a heɓa e ɓuri ndin taɓe hulu laakara ka ɓe suti ton wata ɓe suno ko ɓe acci kon kadi ɓe heɓoyay ko ɓuri ɗum
andi sa majjirama 1000 francs a jonnoyama 10 millions andi ara hande kada yejjita fi 1000 francs ma sinara ara ko ala if LAAWOL KISAL ay ki 1000 francs sefa goɗɗo jonnoyima 10 millions o wi sabu 1000 francs majjirnoɗo ma andi hande kadi sa woni wolugol fi 1000 francs ara e holli an ko ala if a handa e mo nge jakka ara e handa e mo o wi ulaika ashabul janna ko ɓeɗo woni sahabaɓe janna ɓen wondiɓe aljanna ɓen kono ko Allah wino konde a hijir ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a jangay qur'ana ha mayagoy a tiggoto kadi ko ha maya a ɓorota ko accita hoore ma si a hooray ko ha maya ko kala golle ɗe waɗata Allah wi a continue ha maya si a continue ha mayuɗa koko sakkitiɗa kon yaadata ko sakkitode nden ko nden ɗon ndaare ay onore ɓen gorko sakkitiɗoma jombude on ɗon woni gorko ma on kaali janna kala ko sakkitiɗa huude kon ko ɗum ɗon hara yaadata mo siko dewal ko ngal yaadata e mo si tawi ko bandiyagal kadi ko ngal yaadata e mo na ko waɗiɗa gollude kon de ɗum sino laari wata on hawno golle goɗɗo de habbe ha andon ko o sakkitori ko ɗum yo Allah hokku en sakkitode moƴƴere o wi ko ɓeɗo woni sahabaɓe aljanna ɓen khalidina ko ɓe luttoɓe fiha ton jasa'an ko joddi bima kanu ya'maluna sabu ɗum ko ɓe laati iɓe golla ko yurmede Allah nden natirta aljanna kono heɓugol nemaji bussi bussi ko golle maɗen ayiɗo Allah wi jasa'an bima kanu ya'malun ko sabu golle maɗen yo neɗɗo o gollan kadina ɗo ha o maya harawdera yaade ɗum welaafi andi kaka moƴƴere heɓorta ɗon fu ara seytane no sakkima seytane ara no jooɗi ɗum ndaare janngugol ɗo ɗum ɗo e welde fiimu iɗa jooɗi ka laaɓi posti ventilateur no wife a tampata kono ara hay ɗo mo ɓeyno maapode e hoore mum par ce que caɗele aray toon seytane kadi so wonsi ndaare goɗɗo gila o jomba duuɓi noogayno ɗo eɓe capantati capannayi ñande o a defa ñande o a defa ñande o a wuppa ñande o a lootay ñande o sa bamba kuma oya sekki kuma ma kuma no ga reedu tawete ɗum ɗo goɗɗo wiyatama jarama goɗɗo wiyatama wakkilike ɗum ya golla ɗum ñande hay si hoore ma muusi a wi hande ari hoore an no muusa ay o ko naafigiiru bonɗum an menen ɓe fayɓe ɗo fof min wonay ɗo hara min ñaam an hay sa maayi an andi ton minen yo min heɓa ton komin ñaam yurmede ala ɗum ɗo fof si tawi sakkitaaki dewal Allah ngal moƴƴaali a perdre kono ɗum ɗo fof ko a yoɓeteeɗo ko ndin joddi ɗo fof tumbindiroyteeno jonneɗa ñande janngo okkeɗa alijanna o kono ɗum ɗo welamarde de rewgol Allah no welifi kono yanganagol ɓe yimɓe mara ɗum ɗo ha tawoya Allah hara a waɗali yiingo a yennaali o mo waɗanɗa ɗum ɗum wela gollude daare ɗo hay sa hokki goɗɗo ɓiɗɗo ma o ko Alhaji Mouhammad en ɗo ko ɓe mi jombanno son fotti ɗo accitay golle maɗen fof jokka golle maɓɓe ɗen ha ñande waynodirɗum a solay paɗe maɗen to yaha an a wattota ko paɗe ono keli son fotti tun a wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu a nangi laawol ma e tama e hunduko gisa ndaari min e Ibrahima ɗen fotti a sikka yaaden e yaaden a sikka yaaden e yaaden e haray ko yaaden e on nun joni haray ko yaaden e on nun a sikkay na min okkimo Fatumata ma ɓe janɗina ɗum ɗo ha wawasa hande kay hay si a juulata a jangata sa teddiniɓe kamɓe aray ga se on ko moko ba ɓe mi okki ɓiɓɓe am ɓen fof mi alawa on ɗo on ko moko ba wonde ara o juulata o jangata o wata juulude wanda no hoorita hay fusi ko wande ala kono ɓay o teddinayɓe o walla ɓe ha reedu ndun heewa aray lanni hande kadi on ko moko ba on ko dimo tigi tigi on ɗum ɗon fof ko sama kala wi ɗum na reedu ma ɗum holli goɗɗo no moƴƴi tigi tigi on ko dewal ngal moƴƴe naatugol aljanna ɗum wela fi koy par ce que golleji ɗi no ɗuuɗi ko naɓata aljanna ko ɗum si Allah wa'tasimu bi hablillahi jami'an Allah wi no ɗuuɗi de ɓayen yaale hande ɓoggol ngol ɓoggol gootol
indo mi yal ɗum kamen ɓoggol tawa ko ɓoggol gotol min mi yaali ɗum garamwol ko fuɗɗi koye koɗi tati nayi jowi haa ka hattoyi kuno a taway ko bussi waɗa nder ton fiye won ɓoggol kendewol si juutay ko ma ɗum waɗe si kelɗay ko ma ɗum waɗe diina kadi ko non wayi an a hoolorta julde tun ma hoolora waare ma nden tun ma hoolora tiggare ma nden tun ma hoolora min miɗo jomba ma hoolora min komi ɓi halal ma hoolora min komi dimo ma beŋan ko sayfujo ma ko minen woni ɗum ɗo famille nulaaro ɗum ɗo fof nafata fus ko golleji ɗin fof a gollay ɗum ɗum gasi ɗon e ŋarde kadi ka hakkeji andi ko onno honnude nafata goɗɗo yiite ha ko honɗum e honnum naɓata goɗɗo yiite no jakano ha ko bakkatu e hakke ko bakkatu e hakke sa yeddi Allah ko bakkatu marɗa sa bonni goɗɗo ko hakke e bakkatu marɗa jonnon bakkatu ko jani e cewɗi woodi ɗin ɗon naɓay jani ɗin naɓay goɗɗo yiite kala julɗo mo cewɗi naɓi yiite aray ko huɗaɗo sa salligike bakkatuji ma cewɗin fof iway sa juuli ɗo haa futuro heewa awin bakkatu cewɗin fof ittete sa hoori suumaye haa suumaye bakkatuji ɗin fof ittete sa hajjoyi hikka haa ko arata sa hajjoyi aray fof ittama si goɗɗo jooɗi ka hawi hade bakkatu cewɗo aray oɗo ko layi fof joni amma noon siko jeni ɗin a wujjay a fenay a jeenay ɗiɗo ko ya tuubu wiye laaɓuɗo tawbatan nasuha hakke noon ko ɗum ɗo ɓurata en tampinde hakke a wonata ñallala ño'aali goɗɗo a wonata ñallala aybinaali goɗɗo ɗum welaafi ɗum welaafi a ñawloto ya mari a yoɓata ɗum fof ko hakke ni hakke a kontay ha tentini no wonduɓe ɓen ange ɓe ɓiɓɓe ma ange moodi ma ange ɓeygu ma hakke ko woni ɗon kon ɗum ko probléme ɓayle ɗum ɗo fof jittidiroyte ɗum ɓe innata wo ñawor nden ka darngal humpaɗo o yo ndaaru ka Allah e annabi Ibrahima yewtuno ɗon rabbi arini kayfa tuhyil mawta ɓe wi woya janngo on paasɗo ɗay Allah wi mo fa hus arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka nangu colli nayi ma gertoɗe nayi ila ma sha una leeɓi ɗin e tewon taƴu koyɗen wallina to una fof ha wona unture wotere yaha ka laaɓi pos waɗaɗa unture to unture daroɗa hakkunde ƴetta nde hoore ɗo wiya kaari tew ko woni to kon eko woni to e leeɓi mum ko ngal ɗo jeyno kon fof sortoto ara siŋodira ɗo ha ngal timma o tokka hoore nden wonta dontunal ngal joggata ko même couleur on même taille on fusse ala ko ŋakki ɓeyi kadi ko nun kadi ka ñawore si arama yaduwa ɓiɓɓe ma ɓen yaduwa nene ma e ɓen ma yaduwa moodi ma yaduwa kiliyanɓe ma ɓen yaduwa siina ma yaduwa kawtal ma ɗum ɗo fof ko jittidirte mo ɓe hettay ko mum jon noon yaha ka peeseteɗo woɓɓe ara ala ko peese hay si kañum si wattama ka bagasiji mum ton peesama peesata e pus eyimo ko ba aro e ñande janngo ta e foññewol no ɓuri mo teddude ara so ƴawi ka balance memminotako ko ɓen wiyete khasiru anfusahum ko ɓen foygintini hoore mum ka balance ɗo ko fi hakkeji wonɗen e haalde de hakkeji ɗin tagore nden fof ko nulaɗo ɓuri jogade hakke e hoore mum si nulaɗo wima ya waɗu nene ma e ɓen ma wimata waɗu ko ya dampuɓe to ɗum fusse ala bakkatu yeetoɓe a sali koko nulaɗo wi kon waɗata si tawi woni ha an jombama moodi ma wi ko ɗum ɗo waɗi de tawi yeddere Allah ala ton si nene ma e ɓen ma wita waɗu dampuɓe to ko ɗum ɗo waɗete he yiide mawnge no waali ɗo yo debbo jooɗo o miijito o janga ha o considéra moodi makko ɓuri nene makko e ɓen makko yiide jene no waali ɗo
andi tawete hakkille makko den no jabi o modi an do kundo e jasude kun e foygitade kun e angal dépense mum o do mido hani wallude o mido hani teddinde o mido hani toppitade o buri nenange ben an den toɓɓere no wulɓinani wonande rewɓe nden naadoya ɗuɗɗo yiide par ce que seytane jaɓata yon noon ko si moodi ma feƴƴi si nene ma hewta ɗon si nene ma feƴƴi ben ma hewta ɗon si ɓeeɗo feƴƴi si bappa e ka wara ko ni ardi si nene ma e moodi ma e ben ma yeddodiri e yamirore nulaaɗo ko ya seluɓe fof waɗa ko nulaaɗo yamiri ko si nene ma e ben ma e moodi ma luutodiri ko ya selu nene ma e ben ma jokka yamirore moodi ma nde en tant que lundaki Allah ko ɗum non woni ɗo Allah wi wa wassayna al insana bi walidayni ihsana min ŋacciri neɗɗanke fof teddingol nene mum e ben mum ɗo minen worɓe ɓen ko muddatul haya onon ko ha jombe ɗon si tawi on tigi jombama ara hakke on eggi ande kadi ko modima andi kadi wonde seytane jikkuji bonɗi ko addata kon a taway o jaɓata wakkiloɗa par ce que ko ƴurnata waya kon a taway tigide on a jaɓata o jaɓata fiji ɗon o jaɓata jari ɗon o jaɓata wonde a yaalaji mon aggodira wonde a jangay ha wiya no hande si ɓe yari men fijiday ko nden ñande tawata seytane wiya o miijota ɓengu ma o min mi hoolaki o ndeya ɓernde andi ko ndeya ɓernde woni seytane ndeya ɓernde conseil mo gila o yaltika golle ay ɓengu ma no min mi hoolaki o ndeya ɓernde wiya non aray dey tigi tigi o no min mi hoolaki o gongina ndeya ɓewata ko sa fuɗɗike jalde moɗa botti e son an hande kam mi ñalmi probléme men minike an ye jogi no hande aden wel aden tigi tigi on ɓerkumma no henti ko seytane pompa e maaso ha yuriɗama fayde o nunnata Allah no wi men ŋacciri neɗɗanke dey wolande nene makko e ben makko yo moƴƴo e maɓɓe ta ɗaɓɓu gonga e hoore nene ma e ben ma si a jombama kadi ta ɗaɓɓu gonga e hoore moodi ma muñño tan ɓay ko alijanna woɗanma ɗum sinulaɗo wi iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat sahra wa ata'at ba'alaha dakhalatil janna si tawi tun a juuli wagutuji ma ɗin joyi no haniri no a hoori suumay a ɗoftike moodi ma ara so fini an alijanna ɗon jeyi hay si hakke naɓi maka yiida yaltoye ɗum wela e buda Allah wi pourquoi no goɗɗo no teddina nene mum e ben mum o wi ndaari hamalatuhu ummuhu nene makko reedimo karhan e hoore tampere ndaare rewɓe goo harano ɗewli ala ɓandu si ƴetti reedu ko tutugol e tuttugol e yawgol labutane wana ya nemmino wana ya gollu ɗum soñjoda e ɗum ɗo lebbi jeego ma jeɗɗi ma jerati ma hitande ma duuɓi ɗiɗi hamalatu ummu kuran e hoore tampere e hoore soñja wa wada'atu jibingol ngol kadi kala reeduɗo tawi na premier reedu makko ndum ko fi jibingol tun o anditata ko ɗum si woɓɓe a wiya yo acci mbobo mum on ƴetowano men mi wona pere par ce que imo andi hunde no yeeso ton jibingol ngol kadi ko kurhan ko tampere ko tampi lebbi 9 ɗin ma lebbi 10 ɗin fof jibingol ari o yejjida e ɗum ɗon fof hande kay ko ɗum ɗo maabintam wa hamluhu wa fisaluhu reedugol mo e entugol mo 30 shahran lebbi 50 Allah wi dow to wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni duuɓi ɗiɗi timmuɗi ɓe wi non joni ko moƴƴamma waɗugol na waɗɗi ɗum ma de na farilla e hoore ma si a reedi lebbi 9 muynina lebbi 21 andi ko lebbi 30 non Allah wi muynina
ɗo ñaawore nden ko Allah holli reedu ko lebbi jeegoo ko moyen lebbi jeegoo woni ala lebbi jeegoo reedu ndun duuɓi ɗiɗi muynugol naa ɗum woni lebbi capantati o reedaama lebbi jeegoo o muyninaama lebbi noogay e nayi woni lebbi capantati woɓɓe wiya gasi jooni sariya on ko Allah holluma so a reedi hitaande ko ya hannde kadi haray ko lebbi capantati a waɗi lebbi 12 no heddanima lebbi noogay e onno comment on appelle 17 noon ara heɓi lebbi capantati sa hoori sa jibini ani sa reedi lebbi jeegoo yo taw a muyninayi duuɓi ɗiɗi sa hoori sa reedi lebbi jeɗɗi ko lebbi yoni haray ko ya uytu 17 koko no ga ɓeydori wo ko noon to uytori ko noon muyninirte no ga reedu ndun janɗiri wo ko noon muynugol ngol uytori ko lebbi capantati Allah wi fi fof woɓɓe wi no sharia on ko haala ɗo reedu moyen lebbi jeegoo ala gila lebbi jeegoo o reedu hande kay ɓe wi hay muynigol kono ɓe wi wona farilla si o jibinama muynini duuɓi ɗiɗi probléme ala ta feƴƴu tun e duuɓi ɗiɗi ɗi duuɓi ɗiɗi ɗin ko yaata bon imo ñooki o ñooka yo c'est bon kono hino moƴƴi noon yaara o sharia ɗo kadi si lebbi ɗin ɓeydike ga ɗi uyto ka muynugol sa reedi lebbi 10 muynina lebbi noogay sa reedi lebbi 11 muynina lebbi 19 sa jibiniri lebbi jeeɗiɗi ara ya andi hande kadi ko lebbi 10 onno lebbi noogay tati muyninta kono noon ɓe wi'i ɗum noon woni wa hamlu wa fisalu 30 shahran no ɗuuɗi haala ha ewi ndaarino nene makko soñji fi makko hatta iza balaha suddahu ha o woni sagata ha o woni jiwo ha o woni hande kadi o kelɓi wa balaha 40 sanatan o heɓi duuɓi 40 ka o heɓata duuɓi 40 ɗo nene makko e ɓe makko no yaada 50 e ko fawi 60 60 hande kadi a wontimo ko ba ɓe wonti fayɓe qala o ya rabbi awsi'ni Allah newnanam an ashkura ni'mataka allati an amta alayya newnanam mi jarna on nema mo moƴƴiɗa e an ala alayya e dow an wa ala walidayya ko moƴƴiɗa e jibinɓe lam jibinɓe ma ɓen haysi o reedi o dogata himo huli to waɗa ndu reedu makko bon si o jibini kadi haray mo maapi fi kum bobon ha duuɓi ɗiɗi ha on janɗa ha o wona moko ba ɗum ɗo fof emo maapanima annabi a jaka e oɗo andi islam ɓay wona ya sinti koko Allah wima fof waɗa ɗum ko wima yaccu ko fof acca joni noon kanko wi haqqe ɓeeɗo yanganade ma hootiga moodi ma si tawi kadi ko julɓe hooliɓe Allah ɓe yettoma kala ko waɗanaynoɗa mi waɗan moodi ma tan si on feppodiri haray min a waɗani lan ko waɗete kon fof so on feppodirali haray a tampininena par ce que ɓe yennayɓe min wawata newde bandijo no neya min annduno na ɗo ɓiɗɗo on a sikkay ɗo an sa waɗi moodi ma ko hoore ma waɗa kono ta nene ma e bemma ino yenne ɗo newnanan kadi wana amala sala mi golla golle moƴƴe tardawɗe yiɗa yarniɗa wa aslihi li moƴƴinanami fi zurriyati hokkami ɓiɓɓe moƴƴuɓe neɗɗo fof no duwa wadde duwa yo Allah hokku ɗum ɓiɓɓe moƴƴuɓe e hoore duwa makkon kadi o orienta ɓiɓɓe makko ɓen ka moƴƴi ɗon andi Allah na makkiro ay goto sa toriki Allah yo Allah hokkore ɓiɗɗo moƴƴo ado a jombede a toriki Allah ange nene ma fo yo Allah hokkoro modibo moƴƴo na ya subhanahu Allah de yo Allah hokkoro modibo moƴƴo a heɓi moodi hande kay toro Allah yo Allah hokkore ɓiɓɓe moƴƴe duwa annabi Zakariya ɓuɓɓe moƴƴuɓe hande kadi so jibinama non hollamo laawol ngol mo iili ko ɗum ɗo wiyata mo ñaamay ko ɗum ɗo wiyata mo waaloto ko ɗum ɗo wiyata mo yaltay ko ɗum ɗo wiyata mo waɗay ɗum ɗo ko hande kay o nangi laawol ngol sa juulay ko jangete kon fof ko Qur'ana ɓuri ko heedi ɗon ko hadis on ko hedditi kon ko puyɗan hande kadi ko ya janngu tun no faamira fusse ala ton ko ɗum ɗon hande kadi o hollamo ɗum ha na yawi min ɓay min duwa on yoni hollamo noon tindi e taali tun e puyɗan e dessin innina min tubuto ilayka mi tuubi mi ruttike kama wa inni minal muslimina miɗo jeeya e julɓe ɓen ulaika ko ɓeeɗo
Allah woli fi ɓiɓɓe ɓen woli fi nene e baba ha o wi ulaika allazina nataqabbalu anhum ko ɓeɗo men jaɓanayɓe ahsana ma amilu ko ɓuri moƴƴude ɓe ko ɓe golli wanata jawasu men yawta kadi an sayyatin bonɗi maɓɓe ɗin men watta ɓe kadi fi ashabil jannati jaaɓe yimɓe aljanna wa'ada sidiki ɗum ɗo noon ko fodore gongare allazinen kanude ɓe laatino yu'aduna hiɓe fode ɓayna fi Allah firte ɗum ɗo watta ɗo ka pulal ɗum ɗo hino serti walla si on qala li walidayhi wi'an ɗo nene mum e ben mum uffil lakuma wissi mon ataidani ni e on fodaylan onon ɗiɗo an ukhraja kami immitoto wagadi khalatil qurunu ebba gire heewuɗe jamaji heewɗi feƴƴi min gabuli ko adilan ɓe immitaki on wiyata mi goɗɗo immitoto wa huma nene makko e ben makko yastakhithanillahi ɓe toro Allah ballal ɓe wi'a waylaka he bone ma amin hoolo Allah inna wa'dallahi no fodore Allah nden haqqun ko gonga fa yaqulo ma hasa ko on ɗon e haalde ko wona lillah satirul awwalina so wona tindi adinoɓe ko puydan tunni ɓe wi Abdourahman koya miññirawo Aisha on o ɓeya ko koto makko kanko e Aboubacar e ɓeygum ɓe nene makko ko ɗum ɗo ɓe waddayno kanko o neɓuno ha so naati kadi na ɓe gerduno ha ɓe ronki ɓe waɗanimo ɓe noddimo o sali ɓe waɗanimo duwa o kanko haalayno ɗum ɓe waɗanimo duwa o après o naati ko gosordu makko ndum nulaaɗo sakkiti gosorde simayi Abdourahman ulaika allazina haqqa alayhim ko ɓeeɗo ɓe ƴaggamɓe nene mum e ɓemmu ko ɓeeɗo wajibi e hoore mum algawlu konngol lette ɓe tawtoye kadi fi umamin e jamaji kadi halati ɗi feƴƴina min gabulin ko adiɓe min aljinni wal insi morde jinna e yimɓe innahum kanu khasirina ɓeeɗo ko hayruɓe ni ko perduɓe ni Allah wi wali kullingo e bombe ɓen e moƴƴiɓe ɓen fof no mari darajatum ɓurdalji mimma amilu ko ɓe golli kon sa ɓuri gollude ko boni a ɓuroya yiite sa ɓuri gollude ko moƴƴi a ɓuroya aljanna moƴƴo wali yuwaffiyahum Allah yoɓay ɓe timminana ɓe amalum golleji maɓɓe wahum kamɓe la yuzlamuna ɓe toñetake la kara ko la tazlimuna wala tuzlamuna a toñetake wata naɓor tun toñe wa yawma yu'radu ñande aɗoyte ñande sunnoyte allazina ɓen kafaru yedduɓe alannari ka hoore yiite ɓe aɗi rewano liƴƴi ɗin juɗirteno si ɓe sonki pourtant menen kadi nde min golluno ko moƴƴi min juuluno min horuno min jombano min tiggino ɓe wiya non azahabutum on bonnuno tayyibati ko golle mon moƴƴeɗen fi hayati ko mo duniya ka gurdam mon aduna wastamtatum mbiya waɗu ɗon ton ko faala ɗon waɗu ɗon ambiance wi ko faala ɗon ton fali yawma hande non ɓay on golluno kono ko amilatum nasiba ko yangi mere fus on janguno ha hunjiɗon ha firuɗon kono on gollitirano tawi ɓe jangano ɓen no ɓuri on hande tujje zawna ko on yoɓeteɓe azabal huni lette jasere on lettete yeeso jama on fo ko ɓuri sattude lette fof ko janguɗo qur'ana ha wawi yedde Allah nuraɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki ananayi deedi janguɓe ɓen no fettira ka yiite wano ko ɓe fettinta ko si tawi hewti fende ane on ko nanta no fetta ko o ko noon deedi janguɓe ɓen ko noon fettirta tetekkiɗi yalta kadi ha taaroɓe wano mbewa taarorta e leggal si haɓɓama tawete ko luuɓata ɗi deedi maɓɓe si fetti kon tawete ɗum ɗo no soñji yimɓe yiite ɓen ha ɓuri yiite ngen ɓe aray ɓe landoɓe ene musidɗo an konnun e golle golla enoɗa tawi luuri ko yaltata e ndu reedu ma kon ɗum no maapini men ɗum no bonni men haqqil ɓuri ha yiite ngen komin wona lettere ton o inna ko menen wonno janguɓe qur'an ɓen ko menen wono jangunoɓe diina yamiraynoɓe ko moƴƴi ɓe waɗatano ko menen wonno haɗaynoɓe ko bonita ko ɗum men waɗata ko ɗum woni tujje zawna azabal huni lette muusu sa jangali bete ko ɓuri hersinade fof ko tuma janguɗa tiggiɗa waɗuɗa piiji ɗin fof tawete ange juulali jangali tiggaki ta kono daroyɗo nokku gotu ñaawe kamɓe tigi ɓe jare na onon tampinayno men sonjawi kana pourquoi ardanɗa ɗo na onon sonjaynomen ko sunna hande eɗen darodi ɗo o wi ko ɗum non on say si heferɗen
mokike julɗunoɓe ɓen wiyeteɓe usatul muwahhidin na onon tampinay non men ɗo inna alhamdulillah ta ino hande ka yiɗon naati ka yiite ɗo iɗen wondi on say Allah favorisoto ɓe o wiya gasi o inna malaikaji ɗi yehe ka yiide yaltinon kala mo tawɗon no ka ɓernde mum ko fotata e abbere zarra imanu yaltinemo ka yiide on say noon ɓe yaltintan kala mo tawnoɗon no mari iman ka golle makko bonɗe tawi sirko ala ton naafiki yagal ala ton yaltinemo kadi keefera yagal mawnugal ngal ala ton yaltinemo kadi yaltinemo ka yiite on say heferɓen kadi wiyata Allah menen kadi rewa ma kunna mushrikina menen kadi men sirkatano ɓe jaka mo sirkari wo sino mari imanu yaltay hay so gollade yaltine si ɓen ɗon yaltinama ha gasi mayde adde hakkunde alijanna yiite mayde hirse ɗon mayde no fota ngaari baali hande kadi yiite ngen ombe alijanna on ombe hande kadi wiye ko huludamo ɓe ka woni ko ɗon luttata no be woni hande kadi lanni goɗɗo iwata ka yiite ara ka alijanna hande kadi so fini fof fermama mayde ala hande kadi lanni Allah wi ko bima kuntum sabu ɗum ko laatinoɗon tastakbiruna heɗon mawnintinno fil ardi ka leydi ko minen woni menen Allah wi ko sabu mawnintinare ma monde ko ɗum wona ɗon e lettirede bi ghairi lhaqqi ko aldano e gonga wa bima kuntum tafsuquna e ko laatinoɗon kadi heɗon waɗa bandiyagal ko ɗum wona ɗon e lettirede ko ɗo hatti gili ɗo e yeeso ko paas goto waɗeten paas goto jangeten Incha'Allah e alarbaje ɗen fof ko paas goto waɗeten sina ɗum niɓɓa e ŋeɓay kawle lande hara andi mo be si tammum on feƴƴi aray no maapiidu jooɗoɗo ɗum ɓay nangike kono aray hande kay hakkille mum ɗen ɓowlete kono aray no rewa ɗum feƴƴa tamo fe hande kadi na ɗum na hajumo hande kay ko wolete kon kañum kota immo tum yimɓe ɓen wiya ene a yahi en gaynaɗe sa ko ɗum joɗɗini ɗum joni noon haray hande kadi en hoyti ko paas goto waɗeten Incha'Allah fi en hetto law ara en landoto kadi ko faala ɗen kon ila machallah aray ko ɗo hattuɗen si moƴƴi komin Allah subhanahu wa taala si moƴƴali ko haala ɗon e cheytan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh si tawi ɓe naatidi kanko e sakkiti ɗon ɓe fof ɓe naatoyi ko sakkiti ɗon jomboytamo si tawi ɓe fof sakkiti ɗon naatali ko heedunoɗo ɗon on si on ɗon naatali ko heedunoɗo ɗon toujours ko sakkitiɗo e naatuɓe ka alijanna e jombunoɓe maɓen ko on ɗon jomboyta on aray noon nde jikku ngun no sansa aray mo labinaka dar nanno way ga noon de aray fof no modifié ha moƴ inna ansha'nahunna insha ɓe wi na rewɓe ɓen ɗum ko gila e worɓe e ngaro e ñande ko yewtugol fi ɗum ɗon so tawi ko on ɗon ɗum o jombuno andi kende yagal ngal ko jombugol ɗiɗo jomba tato jomba nayo no on darato d'abo kende yagal ngal ko sa jombi ɗiɗo a jombi tato a jombi nayo andi ɗum a faɗoyta ɓen ɗon no faɗoyta kono an a woni ɗo ha may ko debbo goto hiwrotoɗamo bel kejan ɗum andi ara jogottum si a yahi debbo ma e goto yahaali ɗum ɗon alhamdulillah hande kadi a rono yeyi yahuɓe alijanna ɓe moɗi mum yahaali ɓen on suɓodiray ton aleykum salam on suɓodiray ton hande kadi kono ara ɓeeɗa ɓerɗiɓe na noon no wawɗen ni de ara jikkuji ɗin no sansa gueƴe ɗen no sansa foppuy no sansa sen heeɓi fursa ñande goo fi moƴƴere naatuɓe alijanna ɓen ko on mum wonani Incha'Allah en heroya e muɗum Incha'Allah ɓaara joni ko paas goto waɗete andi ko ɗum waɗi sonnaɓe nolaɗo ɓen goɗɗo jombataɓe par ce que si goɗɗo jombiɓe ara e règle on boni ko sakkiti ɗon hawroyta e maɓɓe kamɓe goɗɗo jombataɓe ko haysi ko wonnude Aisha ari e ɓaali e 20 ans nulaɗo maayi kono ko ni o woriri ha o maayi par ce que si goɗɗo jombimo so tawi on ɗon naato yara e nulaɗo perdimo joni noon kamɓe Allah no waɗani ɓe valide anna e laafira ko moodi maɓɓe enen noon ɗum wona siiri si on naati doyi o kanko sakkitino ma o tigi tigi on kanko sakkitiɗo on araade fanni a heɓi modiboɓe nayo ha jo ɓayi neniraɓe men hewɓe heɓay ɗo modiboɓe nayo ha jowo ha jeego tawi ɓe mari ɓeɗo sakkitiɗo e maɓɓe fof si naatoyi ko on ɗon ha ka arano on si tawi ɓeɗo tigi ɓe fof ɓe naatali
ande kadi a suɓoyto ton an kadi goɗɗo yimɓe aljanna ko an suɓoyto ande kay teeli ko aduna yo laakara yo forcé ala a ndaara mo faalaɗa o tigi tigi on ande kadi ko on ɗon jombete mo faalaɗa o ɓay tum ƴettunoɗo ma o yahaali aray tigi tigi on ko on ɗon laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal non mo be catégorie mum andi si wiyama joni premier niveau no ɓuri anna Allah o yaajude ɗum kadi ñande fof ñande yontere fof yontere ara ngari kin ɓeydoto ngari ɓeydoto yontere fof yontere joni ko ndaarugol pourquoi o wiyanno ɗum ɓiɓɓe makko ɓen wona yo okke ɓiɓɓe Modi Ibrahima ɓen to ko Modi Ibrahima en ala diina kako on wonde haala wasiya on hino ƴette kono Allah ko man khafa min musin janafan fa aslah baynahum fala isma alayhi so wasi ka tan ñini ko waɗi erreur si aran si ha moƴƴi ala probléme si tawi ko gonga makko probléme ala kono noon ɓay o wasiki est ce que ko gonga makko o wasi est ce que no yaade sérieux so lundi ka sariya tewtetake no laaɗo ko wi si on heɓi jiwo on yi'i mo tagudi mum e diina mum wili on debbo jiwo on no yiɗi hokkitiremo fii ko paykun ko moko fata ɗum wonu haaju ma hokkitire waɗon duwaw non aray ɓen no ko yoppo yappaɓe no si ɓe wi ko hunjiire ɓe hokkata après kadi ɓe jonnoyi mo hunjaaki oɗo yehi wakkiloyke ha o heɓi diina o faami ɓe wino ko hunjiiɗo joni oɗo kadi ɓe jonnoyi mo hunjaaki ɗum aray mawɓe fenoɓe no ɗum noon ko ɗum woni fenugol no wona yennugol to kono aray ɓe feni sa wi min ko hunjiiɗo mi hokkata ma ko faamuɗo dina goɗɗo janngoyi ha o faami o tigi wari a wi a hokkata on noon a hokkoyimo jannga ɓu yara hannde ollina gonga on tigi haalayno o yoya kadi waɗu duwa o ɗaɓɓa nokkugo tawta force situation on force take okkete ɗon si ɓe yiɗi ndiri probléme ala si jiwo on no yiɗi suka on no yiɗi yoɓe okku oɗa ɓay ɓe ɗalimo probléme ala yon noon kadi waɗu duwa fi heɓirgol nokkugol ɓay noon yo gandi ka me en ɓay haray na diina woni ton ko ɓuri heewde kon diina kanno ton kono ƴoyreji ɗi no woodi si tawi tun jiwo gerdama selumo few fuutaare ndin fof si jiwo gerdama o hokkama oɗo o jaɓitama on ɗon hino faala ta jaɓuɓe jonne few ko probléme tum ɓeydoto par ce que na diina nanga ko seytane yaagal nanga ko min woni ta jaɓu few yaw ɗaɓɓoya goɗɗo go laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal